ngicafuna ukuthi indoda indala bese mayisisuthi ikhwele phezwami angimazi lo baba akangazi kodwa ngendlela sengijwayele ngayo kwathi siyazana uNyazi azange libeke uNkulunkulu ukhola leli baba futhi alibekwanga nanguyise uThixo. uNyazi lwagcotshwa ngamaNazaretha asekuhleni ngokuqina okuyisimanga bephuca umsebe ngoheshe ubuholo owabe ebunyekwe inkosi uThixo. angisona mina isithixo ngoNkulunkulu ngempela okufanele uNyazi ukwazi ukuthi asiye uNkulunkulu asiye noMprofethi. Ngaso sonke isikhathi uma uNyazi ufakazisa ukuthi linguNkulunkulu luyalicaphune uverse 50 womthandazo weSabatha. ungifundele u50 Ntombela emthandazweni weSabatha eyishwele wena ushebutu uNkulunkulu. Okwethusa ukuthi uNyazi luthi lunguNkulunkulu ngoba kwasho uShembe kuverse 50 womthandazo weSabatha. Kodwa alwazi ukuthi leli verse ubaba mkhulu walicaphuna eBhayibhelini uJeremiya 17 verse 21 to 27. Kodwa uNyazi alukwazi lokho ufundisa abantu into engekho. Selugaxekisa ubaba mkhulu lithi kwasho ubaba mkhulu ukuthi nguye owathi uNkulunkulu. Kele imtshele lo mnumzane Tayibu ayiyeke lento ayenzayo. Yikho-ke ngingasoze ngathula uma kuqhamuka noma ubani efaka leli bandla ehlathini. Kodwa mina ngizophinda ngiyiphinde ngithi ushade uNkulunkulu. U-Exodus 2:20 verse 2 to 3 uJehova uthi nginguJehova uNkulunkulu wakho owakukhipha eGibhithe indlu yokuqina. Ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Ungalwi nathi ulwa nathi ngefa lakithi. Kanti ibandla ifa yini? Ujalwane ifa. Mina ngiyazi ukuthi leli bandla akusilo elakwaShembe futhi akusilo elamadodana kaShembe. Ibandla lamaNazaretha ngelikaJehova. Okuyena yena ongolala ngokulandela amakhosi. Amangakela. Amakhosi abakhona kusukela kubaba mkhulu. Ngesikhathi senkosi ilanga abe esengaphezulu kuka-20. Asikho isiprofethi esinjalo. Ngoba kusukela kubaba mkhulu ayevele emaningi amakhosi ngesikhathi selanga ngesikhathi senyanga izulu ngesikhathi silokhu sikababa uThixo. Manje imaphi lawo kwasekhulunywa ngawo eyihlukile kulayo ivele khona.